Salibonani balaleli lababukeli kundawo zonke zamagumba nomhlaba lapha elikhona. Fisa uba namhlanje sikhangele isihloko esithi indawo yokuhlala abasindisiweyo, a dwelling place for the redeemed. Asikhulekeni sonke. Baba wethu osezulwini siyabonga ukusinika leli thuba nje abantu bakho. Sikundawo ezichiyeneyo lapho esikhulela khona, lapho esihlala khona, lapho esisebenza khona. Sicela sengazathi ungasamukela ubususifundisa okwentando yakho. Ilizwi lakho elihleli isibuso kithi sengathi lingafinyelela emibilini yethu lasezindlebeni zethu. Udumo bese luphakama lubuyele ngakuwe ngoJesu inkosi yethu siyakhuleka. Amen. Indawo yokuhlala abasindisiweyo. iBhayibheli iTestamente elidala lelitsha yafitizela kanengi ngomvuzo wabalungileyo. Lo umcabango ukhona kumbali yonke yabantu abaphila kumhlobo echiyeneyo. Siphila silomcabango wokuba kulomvuzo ozaphiwa ngumdali labo abenze okulungileyo emhlabeni. Lo mvuzo oyindawo abazahlala kiwo ephakade lonke njengabahlengiweyo emhlabeni wesono. Ngalokho ke sihlobo zami ethandekayo, vumani ngihle ngiphangise ukuthi lo mvuzo ozaphiwa abasindisiweyo ubizwa njengomhlaba omutsha. Umhlaba omutsha ozadalwa ngesikhathi sikaThixo njalo ozabe wehlukene kakhulu kulalo umhlaba esiphila kiwo khathesi mina lawe. Yikho ke isihloko sethu sidinga ukubana sike sikhangele ukuthi iBhayibheli ithini ngalo umvuzo wabalungileyo. Vumani ngihle ngiveze ukuba uSambulo 11 ivesi ngilika 15 ukhuluma ngokuthi imbuso yalomhlaba kuzafika isikhathi lapho amazwi amakhulu ezulwini aza kumemeza esithi imbuso yalomhlaba isingeyenkosi yethu loKristu wethu uJesu oza kubusa kuze kube nini lanini. Luyeza usuku siyeza isikhathi lapho imbuso esiphakathi kwayo emhlabeni iza kuphela, lapho imbuso yonke esibusayo khona manje iza kuphela, kube sekusungula umbuso omutsha oza kubusa emhlabeni omutsha. Lo mbuso ozabe ongumvuzo wabalungileyo njengokutsho kwelizwi likaThixo. Ngifisa ubona ngifitizeleke lokhu hlobo zami esithandekayo ukubana nxa singena ekukhangeleni ngalo umvuzo wabalungileyo, ngifisa ukubana ngifitizele linto, ngifitizele lesi siqiniselo ukuba umbuso kaThixo esikhuluma ngawo ongumvuzo wabalungileyo, ongumhlaba omutsha uThixo azawudala, isikhathi sawo simiswe nguThixo. Uzasungula nini? iBhayibheli yafundisa ukubana ekufeni kwethu siyangena esikhathini sobana kasisazi lutho. Umuntu engafa kasazi lutho. Ezinye indlela umuntu engafa kayi ezulwini. Umuntu engafa okwakhe sekuphelile, kasekho embalini yokuphila, embalini yezehlakalo zento zikaThixo. Akasekho umuntu olungele ukuvuka. Kulemvuko ezimbili ezifundiswa iBhayibheli, uvuko lokuqala lovuko lwesibili.
Uvuko lokuqala lwenzeka ekusunguleni kweminyaka eyinkulungwane. Lolu luvuko lwabo bonke abenze okulungileyo, abenze intando kaThixo, uThixo athokoze ngabo. Amanye amazwi eBhayibhili athi wona abalamagama abo alotshiweyo encwadini yokuphila yewundlu elahlatshwa kusukela kudatshulwa komhlaba. Bese kusiza ke ukuvuka kwesibili. Ukuvuka kwesibili yikuvuka kwababi, labo ababalekele intando kaThixo. Phakathi kwemvuko lezi ezimbili, iBhayibhili yasifundisa ukuba kulesibanga esingalingana iminyaka eyinkulungwane efundiswa lilizwi likaThixo. Yikho ke zihlobo zami ethandekayo, ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane abalungileyo bazabe sebevela ezulwini. Mhla bevuka bazavuka behlangabeze uJesu, abathathe ehambe labo ezulwini njengokuthembisa kwakhe. Kuye kwahlulelwa bayecubungula izincwadi ngemisebenzi yalokho okwenziwe emhlabeni. Ngemva ke kweminyaka eyinkulungwane, isibanga esingaba iminyaka eyinkulungwane njengokutsho kweBhayibhili, bese kusiba lokuvuka kwababi. Yikho ke lesi sikhathi sokuvuka kwababi yisikhathi lapho esikhangelele ubana uThixo adilize yonke into embi angayidalanga. uThixo wethu kadalanga into embi. Konke okwenziwe nguThixo kuhle njalo kulungile. Esedilizile ke okubi lesono esibi, esedilizile lokufa kwatshiswa ngomlilo langesolufa, esedilizile lo Sathane, umnikazi wobubi bonke, umnikazi wokufa, umnikazi wesono, sekudiliziwe konke. uThixo ke abesenika umvuzo wakhe kwabalungileyo, okuyikho esikhuluma ngakho namhlanje esithi thina indawo yokuhlala abalungileyo ingabe umvuzo wabalungileyo. Hlobo zami ethandekayo, iBhayibhili yasitshela nxa sifunda ke eBhayibhelini siyatshelwa ukubana indawo yabalungileyo ingumbuso wabalungileyo, ngumbuso ozabusubuswa nguThixo inkosi uqobo. Kulezinto ke ezimbalwa emfisa ukubana ngizibethe ngalo umvuzo wabalungileyo oyindawo yokuhlala abasindisweyo. Okokuqala, uIsaiah ngu-65 ivesi ngelika 17, ngihlanganisa lo Isaiah 66 ivesi ngelika 22. iBhayibhili iyasitshela ukuba lo umvuzo ingabe indawo yokuhlala abalungileyo ngumbuso omutsha, a new kingdom. uThixo ulombuso omutsha oza kudala umbuso omutsha, umbuso wabalungileyo. Abalungileyo abazukubusa emhlabeni omdala, abazukuchiyelwa ngomunye umbuso. uThixo ozabenzela umbuso omutsha, brand new, ophuma ezandleni zikaThixo olungileyo, ngoba ongumbuso wabantu bakhe abalungileyo, ongumbuso omutsha. Okwesibili, lo ngumbuso kaMesiya, Messianic kingdom, ongumbuso obuswa ngolungileyo. uMesiya kusitsho ukubana olungile, inkosi ebusa ngokulunga, inkosi eyahlulela ngokulunga, zonke izenzo zayo zinhle, yinkosi elandela njalo ibusa ngomthetho wokulunga. Akukho into embi engadani izakhamizi ingabe labo ababusayo obusa ngokulunga. Yimbuso kaMesiya. Umvuzo ke wabalungileyo ngombuso okubusa khona inkosi yamakhosi, inkosi elungileyo ebusa ngokulunga. Lo mbuso okwesithathu ngumbuso
wokukhonza, a worshiping kingdom, umbuso lapho okuyabe kukhonzwa khona umdali, umbuso okukhonza inkosi yamakhosi, ngumbuso wendumiso. Izakhamizi abahlali balombuso ngabantu abakhonzayo ngentando kaThixo, bekhonza uThixo odale izulu lomhlaba. Uyasitshela uIsaiah ngo2 iverse ngo2 lo3, njalo lo Malaki uverse isahluko ngo4 iverse ngelika1, lo Isaiah ngo66 iverse ngelika23. Ayafitizela lama verse ukubana lo mbuso ngumbuso wokukhonza ngeviki ngeviki, ekuthwaseni kwenyanga abantwana bakaThixo abalungileyo bazakuza bezokhonza uThixo. Utsho njalo uIsaiah, ngumbuso ogcwele abahlali abakhonza inkosi yamakhosi. Okwesine, lo ngumbuso ongcwele, a holy kingdom. uIsaiah ngo12 verse 6, uZakhariya ngo2 iverse ngelika12, uIsaiah ngo27 iverse ngelika13, kunye lo Isaiah ngo4 iverse ngelika3 lo4, lo Isaiah 33 iverse ngelika24. Bayafitizela ukuba lo mbuso ngumbuso ongcwele, abahlali bawo bangcwele, yonke into ingcwele, yonke okulo umbuso kungcwele, inkosi yakhona ingcwele, izakhamizi zingcwele, yonke indalo ingcwele. Lo ngumvuzo, indawo ehlala labo abasindisiweyo. Ngezinye indlela sobo sami esithandekayo, sisindiselwa ukubana siyehlala hatshi emhlabeni ongcolileyo, hatshi emhlabeni wesono, kodwa ukubana siyehlala endaweni engcwele, lapho okulentaba kaThixo engcwele, emzini ongcwele, konke kungcwele. Akukho ngitsho lokunye kodwa okulesici, akukho ngitsho kodwa ongahlanzekanga, akungeke bakhona inkohliso. Ngitsho lo yedwa othanda inkohliso kayikufumaniseka endaweni yokuhlala abasindisiweyo, okungumbuso kaThixo, umbuso ongcwele. Okwesihlanu, lo ngumbuso wentokozo. Kakula kudana kulo umbuso, kakula kukhala kulo umbuso, kakula kuhlulukelwa kulo umbuso, kakula kulahlekelwa kulo umbuso. Kulo umbuso ngitsho lenkosi yakhona ihleli ithokoza, abahlali balumbuso bahleli bethokoza, basindisiwe, basuswa enkambeni yempilo yedanisayo, impilo yokulahlekelwa yizihlobo, impilo yezinyembezi, impilo yokukhala, konke kuyabe sekwedlule. Yikho uThixo ethi, khangela ngidala konke kube kutsha, into zonke ezayizolo ziyabe sezedlule. Lo ngumbuso wokulunga, ngumbuso wentokozo. uIsaiah ngo65 iverse ngelika17 kusiya ku19 uyakufithizela lokho. uIsaiah ngo35 iverse ngelika5 kusiya ku6 ikhuluma ukuthi ngitsho lezigoga zizakweqa, ngitsho leziphofu zizakubona, ngitsho labangakhulumiyo bazakhuluma. Akula muntu ozakudana, bonke abantu bayenelisa ukuhlabela, bonke abantu babe bebona ubuhle bukaThixo. Kakho oyabe evaleka amehlo, kakho oyabe eyisigoga, kumbe efuqwa ngomunye, kumbe ehamba ngewheelchair. Yonke into iyabithokoza, hatshi abantu kuphela, kodwa ngitsho lezidalwa ezinye, izinyama
inyamazana ziyabe zithokoza ngoba kakho ozakhangela ubana abulala inyamazana ebona isitshebo enyamazaneni. Wonke umuntu uzabona ubuhle bendalo kaThixo. Inyamazana zizabuka ubuhle babantu. Njengoba zami ezithandekayo, lo ngumbuso wentokozo, a joyful kingdom, indawo yokuhlala abalungileyo, dwelling place for the righteous, abasindisweyo emhlabeni wesono. Hathi kuphela bana uzabe ngumbuso wentokozo, kodwa kwesithupha lo ozabe ungumbuso wokuthula. Kakula sikhali esilungiselwe ukudiliza impilo yomuntu. Kakula sikhali esilungiselwe ukubana sidilize ngitsho lezi nyamazana oThixo azibumbileyo. Ngumuzi wentokozo. uIsaiah 11 isiverse ngelika 6 kusiya ku9 uyafitizela. Ngitsho lo Isaiah 65 iverse ngela 25. Kukhona ukuthula ngoba ngumuzi wokuthula. Asomuzi wokuxabana, asondawo yokuxabana, asondawo yezimpi, asondawo yokuchitheka kwegazi, kodwa indawo egcwele ukuthula. Abantu bakhona ngabokuthula, abantu abathanda ukuthula lentokozo, abantu abalenhliziyo ezihlambulukileyo, abantu abalenhliziyo ezingcwele. Lo le indawo yokuhlala mina lawe nxa sesisindisiwe, indawo uThixo ayilungisa engakadabula umhlaba, isikhathi singakasungulwa. uThixo wayelenjongo yobana abantu bakhe kumele bephile kulokuthula, ngoba nguThixo wokuthula. Abantu bakhe kumele bephile bephakathi kwentokozo, ngoba nguThixo wentokozo. Hathi kuphela sihlobo zami ethandekayo ubana lo kuyabe kungumbuso wokuthula, kodwa kuyabe kungumbuso wezithelo ezinhle. Isaiah 65 verse ngelika 21 kusiya ku 22. Isaiah 62 verse ngelika 9 bakhuluma lapha ngokubana siza kwakha sihlale khona, siza kuhlanyela sidle izithelo zakhona. Banengi namhlanje hlobo zami ethandekayo abavuna lapho abangahlanyelanga khona. Banengi njalo abahlanyeleyo kodwa ke kababanga lethuba lokubana bedle izithelo zomsebenzi wabo. Khangela sihlobo sami esithandekayo, lapho uThixo akulungisele khona endaweni okuzahlala khona abasindisiweyo, kakuyikuba lentokozo kuphela, kakuyikuba lokuthula kuphela, kodwa siza kudla izithelo zemisebenzi yezandla zethu. Lokusebenza kakuyikuba lezithukuthuku, kodwa kuyaba intokozo ukubona lokhu okufakileyo phansi ukuveza izithelo, lawe uthokoze ngezithelo zakho, lemuli yakho sithokoze njengabahlali bendawo yabalungileyo, indawo ethembekileyo, indawo elokuthula. Hlobo sami esithandekayo, akuzukuba ngombuso wezithelo ezinhle kuphela lapho esiyakudla khona intokozo yezandla zethu, kodwa ke lo ngumbuso oza kuba khona kuze kube nini nanini, a permanent kingdom. Awuyikuchiyelwa abanye, kawuyikususwa ezandleni zabasindisiweyo. Bazabusa lenkosi yaphakade kuze kube nini lanini, inkosi yokuthula, inkosi yomusa, inkosi yothando, inkosi yentokozo, inkosi yempilo engapheliyo izabe ikhonapho. Ngenxa yalokho abasindisiweyo baza kuphila layo kuze kube nini lanini. Isaiah 65 iverse ngelika 23, uSambulo ngu21 iverse ngelika 4. Kakusekho ukufa,
kakusekho ukugula, kakusekho okusithathela impilo siyabe sesilayo iphakade lonke. Hlobo zami ethandekayo, le yindawo yokuhlala abalungileyo. Lo ngomvuzo wabasindisiweyo, lo ngomvuzo wabantwana bakaThixo abayifisayo intando kaThixo, abayenzayo intando kaThixo, abalenhliziyo ezihlambulukileyo, abadinga ukuba bebemnene emhlabeni, abangathandi inzuzo embi, abantwana bakaThixo abathanda ukukhonza uThixo, abantwana bakaThixo abathanda intokozo, abantwana bakaThixo abathanda ukukhonza, abantwana bakaThixo abathanda ukulunga. Lo ngumuzi olungiselwe abanjalo. Lawe ngokufanayo lo umuzi olungisele wena. Khona ezweni elitsha siza kuhlala singabatsha, abafayo bangabhubhi. Ezweni elitsha emzini okhanyayo ayibalwa iminyaka, ubusuku abukho, kayikho into edanisayo emzini omutsha, akekho oza kuguga emzini omutsha, ngoba indawo yabalungileyo. Hlobo zami ethandekayo, uThixo ulendawo ayilungisele abamthandayo. uThixo ulendawo ayilungiseleyo labo abafisa ukuba bahlale bephile impilo engunaphakade. Lo mhlaba esiphila phakathi kwawo, hlobo zami ezithandekayo, awulanto enhle. Lo mhlaba asokhaya lakho, lo mhlaba asondawo yethu, asakhile impela kulomhlaba. Ingoma ziyafakaza, siyawufuna omuzi osithele, siyayifuna indawo elokuthula, siyayifuna indawo elentokozo, siyayifuna indawo esiyakhonza khona inkosi yamakhosi. Uyayifuna indawo enjalo sihlobo sami esithandekayo, uyayifuna indawo enjalo baba othandekayo, uyayifuna indawo enjalo mama othandekayo, uyayifuna indawo enjalo mntanami othandekayo, siyayifuna indawo enjalo. Yisiloyiso sethu, yisifiso sethu, yikulangatha kwethu, intokozo yethu, lithemba lethu, siyayifuna indawo enjalo. uThixo wayithembisa engakadabuli isikhathi, masinyane nxa icilongo likhala ilizwi liyatsho ithi, nxa ingilosi yesikhombisa isikhalisa uphondo lwayo izabe sigcwalisekile. Imfihlakalo kaThixo ayithembisa kunceku zakhe abaprofeti. Iyini imfihlakalo kaThixo? Ilikhaya elithembekileyo. Iyini imfihlakalo kaThixo? Ingumvuzo wakhe awuthembise laba abamthandayo. Ingumvuzo wakhe ofisa bona awunike wena alubana umthanda uThixo. Uthi yena kuJohane 14 iverse lika 23, oma umuntu engithanda nguJesu lo. Uthi yena oza kugcina amazwi ami. Kapheleli khonapho. Uthi nxa esegcinile amazwi ami, uBaba laye oza kumthanda. Nxa uBaba esemthanda, uJesu esemthanda, abesesithi sizakuza sizohlala kunye laye. Hlobo zami ethandekayo, sengathi ilizwi likaThixo eliza kuwe ngalesi sikhathi lingaba intokozo yakho. Uyamthanda na uJesu? Nxa umthanda uJesu, hlobo wami othandekayo, ngiyakukhuthaza ngaleli thuba, nxa ulalele lapho khona, nxa ulizwa leli thuba, leli lizwi lapho khona, khathalekile udabula phakathi kwesikhathi esihlupha okunganani, umhlaba lo ngumhlaba wenhlupheko. Awukhathalekile udabula phakathi kwezinswelo ezingakanani, lo ngumhlaba wezinswelo. Vuma ngikukhuthaze ngaleli hora, ngaleli lizwi, ubona uThixo uthembisile, ubona alwana ulithanda, ugcine leli lizwi, ubona inhliziyo yakho ingakhathazeki. Kholwa kuJesu, uthembe kuJesu. Uthi yena kukhona indawo
engiyilungisileyo okumele ngihlale lawe la uhlale lami. Ngubani otsho njalo? NguThixo umnini impilo, nguThixo umdali, nguThixo ongcwele, nguThixo othanda ukulunga, nguThixo othanda ukuthula, okubizayo esithi gcina leli lizwi. Kambe sihlobo sami ethandekayo, ngaza kusondele wamukele leli lizwi. Nxa usamukela leli lizwi, wamukela uJesu umsindisi. Nxa usamukela leli lizwi, wamukela uThixo umsindisi wakho, onguye omkhululi wakho lomhlengi wakho. Uyayidinga intokozo, uyakudinga ukuthula, uyawudinga lo muzi wokukhonza phakathi kwesikhathi lapho ohlulukele khona ngento eziningi zempilo, wathathelwa lamalungelo akho. Hlobo sami ethandekayo, mana ngikutshele, uThixo uzakuwabuyisela wonke lawo malungelo, ozaba lawo iphakade lonke. Siphila emhlakweni wokuhlukuluzwa, sihlukuluzwe ngitsho layilabo ekade sibathembile, ekade sithi bayasithanda, kodwa ngokuhamba kwesikhathi behlukuluze inhliziyo zethu. Siphila emhlabeni wama-disappointments, kodwa uThixo ngeke akudanisa. Umuntu engakudanisa, abantu bengakudanisa, izihlobo zingakudanisa, abazali bengakudanisa, abantu bakho bengakudanisa, umkakho engakudanisa, kodwa uThixo ngeke akudanisa, ngoba ukulungisele umuzi, ukulungisele umvuzo, ukulungisele ikhaya elithembekileyo. Kambe ngaza-ke kube yisilweyiso sakho na ukubana nxa icilongo likhala, imibuso yalomhlaba isedlula, njengokutsho kwelizwi kuSambulo 11:15 ukubana imibuso yalomhlaba isingakaKristu wethu lo uNkulunkulu wethu oza kubusa kuze kube nini lanini. Mina ngifisa ukubana sibe sonke kulelo khaya, ngifisa ukubana sihambe sonke kulowo muzi wabasindisiweyo, ngifisa ukubana sisindiswe sonke ekuzeni kukaJesu, ekuzeni kwakhe kwesibili ngenkazimulo kaBaba langenkazimulo yezithunywa. Nxa abafileyo kuKristu bevuka bengelakho ukubola, nxa abalungileyo bevuka nyaloyisa. Hlobo sami esithandekayo, sengathi lawe ungalungisela ukuvuka kokuqala. Nxa sivuka kokuqala simhlangabeza uJesu, sinesiqiniselo sokubana umuzi kaThixo ongcwele, lelo khaya labalungileyo, mina lawe sizokuba khona, ngoba uThixo othembekileyo usithembisile. Alubana kuyisifiso sakho, kasikhuleke sonke ngaleli thuba. Baba wethu othandekayo, siyakubonga ukubana usilungisele umvuzo. Siyabonga Nkosi bana usilungisele indawo ethembekileyo njalo engumbuso wabalungileyo, umbuso wokuthula, umbuso wentokozo, umbuso wokukhonza, umbuso ozakuhlala kuze kube nini lanini. Ngiyafisa Baba ukubana kunye labo bonke abangizwileyo, labangilaleleyo, labangibonayo Nkosi, sengathi sonke singaba khona kulowo mbuso othembekileyo, ngoba ungumbuso osithembise wona. Egameni likaJesu siyakhuleka Nkosi yamakhosi. Akube khona udumo lobukhosi, amandla lokubonga lokuhlakanipha lenkazimulo. Amen.